si j'ai mis pour Maria alikogira Yesu ahindura amazi abandi bumvise ingo we umvise kuko urabona hariho abatumva tubwize gusubira ku mukino wa Yesu habaye umugeni kanamugaye umwe habaye umugeni ikana mu bugarizi igihe Yesu ahindura amazi mu mubiri Venga al paso, Maria abwira abasuku ngo icyo aza kubabwira cyose urakoze ngira ngo ikibazo rero ndabe umwana gikumva uko Imana y'ikiravuga giteza kumvira murabyumva neza kumviriza cyane hariho rero ijambo ryasomwa mu gisoma cya mbere cy'umuhanuzi Yesaya intara yawe izoronka ninde yumvise ikintu wavuze ntari izoronka turaba umwana gikumvira uyo rero arafite amata intara yawe izoronka umwana yacumvise ngo utubwire neza cyane intara yawe izoronka umunega iryo jambo umunega ngo intara yawe izoronka umunega intara yawe izoronka umunega barisubiramo kenshi imbere ngo nk'uko umwigeme ahimbara umunega wiwe niko uzohimbara Imana yawe none umunega ni iki urakizi icyo ari cyo umunega ninde umwana azi icyo ari cyo umunega ukizi naza kutubwira iyi ngo tubwire uzi icyo ari cyo umunega naza tubwire umugabo mwaba intara izoronka umunega Imana yashatse kubwira igihugu cyayo kwizokibera umugabo mu mvugo rero ya Bibiliya mwumvise neza muriko murumviriza mu mvugo ya Bibiliya umunega cyangwa umugabo icyo bita mu gifaransa epu mu kirundi nacyo umunega ni ukuvuga umuntu akumara inyota zibiri inyota yo gukundwa n'inyota yo gukunda inyota yo gukundwa urayifite wabura inyota yo gukundwa urashaka gukundwa ninashaka ko bose bamwanga ariyo ninashaka ko bose bamukunda kira hejuru turazi urashaka gukundwa rero urabishaka iyo ni inyota yo gukundwa hanyuma ninashaka gukunda abandi murakoze umunega rero ni umara umuntu inyota yo gukundwa no gukunda muri Bibiliya bavuze ngo umunega wawe ni umukama nyen'ingabo baba bashaka kubwira abantu b'Isirayeli ko umukama ari we azobamara inyota cyangwa inambu yo gukundwa no gukunda murabyumvaga mwaba murabyumva Imana rero yarahaye igihugu cyayo umunega turafite umunega umunega amara inyota yo kugira iki voilà umuntu wese arafite inyota yo gukundwa no gukunda mbere umuntu abuze n'umwe amukunda acagwara mbere agapfa rero umunsi umwe baje kumpamagara ngaha kuri umugore umwe yaje kumbwira ko hariho umwana ngaha muri centre de santé kuri SOS ngo hariho umwana twashaka nguze umuhe ibatisimu kuko aragwaye agumarira umwanya wose kandi abaganga babuze ikintu na kimwe arwaye none twashaka nguze kumuha ibatisimu kugira ngo ntahava atabatijwe ndagenda nshitse kumpamagara ndabaza none nyina w'uyu mwana ari hehe
atangura kubaza aba yamusigaranye ngo kabituzi yawe nca ndabaza nahonye nyina w'uyu mwana yagiye arasiganye mu mwana aguma arira gutya umwana akivuka ngo yagiye nca ndabaza baje kumuhamagara nandika wa mugore waje kumuhamagara uyu nyina w'uyu mwana ameze gute kugira ngo ashobore guta umwana nk'uyu agende akabwira ati pati reka tujye ahihereye kandi ndabikubwira mu by'ukuri nyina w'uyu mwana yamutwaye inda akiri umukobwa kandi yagombye no kuyikorora kuva kera jewe n'igihe nagiye namama ati rero nk'ubu ko nayo yamutaye inda akigiye nuko uyu mwana ntamushaka ntamukunda abaho cyangwa atabaho nicyo kimwe kuri uyu mwana rero kubera atanumwe amukunda na nyina yamubwiye atamukunda yaguma arira abaganga baragarapima ibintu byose barabona ikintu na kimwe hanyuma nyina nawe yaratanga akigiye uyu mwana ndavuga nti reka rero ndamubatize ari umwana w'Imana aronke basi umukunda nca ndamubatiza ntegeye kumubatiza atarigiriye bamukunda ndashimira cyane Imana kubona yakimwitwarira kuko ntiyari akwiye gukurira mu maboko y'icyo gikoko kitamukunda nibyo mubone uyu mwana ntiyashobora kubaho kubera ko uwamutwaye inda n'uwamubyaye yateza kumwonsa atamukunda namba nicyo gituma yagumarira mwaba muranyumva nta muntu ashobora kubaho adafise umukunda ntawubaho ubuze umuntu n'umwe agukunda uragwara hanyuma ugahwera icyo gituma Imana yashatse ko intara yayo abantu bayo baronka ubakunda akamara inyota yo gukundwa no gukunda baronka ubakunda kandi baronka ubakunda wewe rero urafite ugukunda kandi urafite ushobora gukunda kandi akazigera na rimwe aguhemukira yitwa mwiki Imana irihe Yesu Kristo niwe munega niwe Yohani Batista yavuga aho yavuga ngo uwahawe umugeni niwe mukwe niwe Yesu Kristo nyine yivuga igihe abafarisayo baza kumubaza ngo ni kuki abafarisayo abigishwa b'abafarisayo n'aba Yohani Batista bitondesha ariko bo ntibitondesheje yabishyuye mu iki ngo mbega ngo murabona abagendanyi b'umukwe bitondesha igihe bakiri kumwe nawe umukwe no kuvuga umunega Yesu rero niwe munega data yaturugikiye ngo atumare inambu y'ugukundwa no gukunda wewe mwana urafite umunega yitwa iki yitwa Yesu nawe urafite umunega yitwa iki nawe urafite umunega yitwa Yesu jinda kisi umunega yitwa Yesu inambu y'ugukundwa Yesu arayimara inambu y'ugukunda umuntu nkunda urukundo akagwakira rwose kandi ntiyigera ruhemukira yitwa Yesu muratumvise mwaba wowe ushaka gukundwa rero no gukunda no utonga iyo yose ariyo ntambu uzohimbaga na Yesu nicyo gituma mwumvise mwikana mu bugarire habaye iki ubugeni Yesu niwe yaje kumara inambu abo bantu bari bahari inambu yo gukundwa no gukunda uyo mupinyi yabahaye n'icyo uvuga nicyo gituma byose bimaze kubyabuka bakaburanirwa uyo munega yaciye azana umuvinyu kuko arawamana acarawusesekaza bose barasubira baranywa gushikaho bandika 8 kugira ngo abereke ingene uwumwakiriye atayuzura urukundo mugabo bavuze ngo Yesu kugira ngo aze byagenze gute kugira ngo Yesu aze muri ubwo rugendo byagenze gute bajya abana yacu ukahashika byagenze gute kugira ngo aze subiramo cyane baramutumiye muratumvaga mwaba Yesu baramutumiye nawe rero ukaba ushaka ko Yesu akumara inyota ufite yo gukundwa uramutumira niba uratumira Yesu nari mugabo wawe warigeze kumutumira
neza cyane nicyo gituma mbona unezerewe urafise uwukumara inambu mwaba Yesu baramutumira ndabatumye rero murabe ko iwanyu ababyeyi